Bakunzi ba Josata TV turabasura, twizeye ko mumeze neza cyane, twizeye ko muri amahoro aho mugiye muherereye hose. Nge ndi Mr. George kubagezaho ino update yo muri aya masaha. Nizere ko utarakora subscribe ikora kugira ngo ukomeze kubana natwe muri ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Twizere ko uzagenda ubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, ari nako kandi ukanda kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Amakuru yacu rero ya muri aka kanya agiye kwibanda cyane kuri no nkuru yuko kuri uyu munsi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu 2025 abayobozi b'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baganiriye n'abofisiye bahagarariye abagabo bakuru b'ingabo zo mu bihugu by'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Nkuko rero byatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma kuri uyu wa 28 Werurwe 2025 yashyize ku mbuga nkoranyambaga amashusho agaragaza abarwanyi babo basangira n'aba ofisiye baseka, ndetse ubona ko mu by'ukuri bari bishimye. Nkuko bigaragara rero mu itangazo AFC M23 yatangaje ko ibi biganiro byabereye muri Hotel Serena mu mujyi wa Goma, byitabirwa n'umuyobozi w'ingabo za SADC zarwaniraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, General Major Ruzani Mpapwanya, ndetse na General Major Saifod Kalisha wahagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Malawi, ndetse na General Major Ibrahim Mikael Muhoma wahagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania. Ibi biganiro byitabiriwe kandi n'umuyobozi w'abarwanyi ba AFC M23 General Major Sultani Makenga, umuyobozi wungirije wabo Brigadier General Bernard Byamungu, ndetse na Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'iri huriro Bahati Erasto Musanga, ndetse n'umuyobozi ushinzwe politike, igisirikare n'umutekano muri SADC Prof Kula Telestane. Kuva mu ntangiriro za 2024 rero ingabo za SADC zifatanyaga n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya abarwanyi ba AFC M23 mu nkengero z'umujyi wa Sake, Goma, ndetse Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu mpera rero za Mutarama 2025 ubwo abarwanyi bafataga ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, ingabo za SADC zikuye muri iyi ntambara ziguma mu bigo byazo Igoma ndetse n'Isake. Tariki ya 13 rero Werurwe abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe icyemezo cyo guhagarika ubutumwa bw'izi ngabo no kuzicyura vuba kandi mu byiciro, bagaragaza ko bashyigikiye ibiganiro by'amahoro. Rero umuvugizi wa AFC M23 mu rwego rwa gisirikare Lawrence Kanyuka yatangaje ko ihuriro ryabo ryemeye gufasha ingabo za SADC ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutaha zikajyana intwaro n'ibikoresho bya gisirikare, ariko zigasiga iby'ingabo za Kongo. Kanyuka rero yasobanuye kandi ko yemereye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutemberera aho bashaka mu gihe bitegura gusubira mu bihugu byabo, kandi impande zombi zikajya zifatanya mu kugenzura ikibuga cy'indege cya Goma mbere y'uko gifungurwa. Ikibuga cy'indege cya Goma cyangijwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera za Mutarama, ubwo abarwanyi ba AFC M23 barwanaga nazo mbere yo gufata Goma. SADC yemereye iri huriro ko bazafatanya kugisana kugira ngo ingabo zayo zizakifashishe zitaha. Mu mashusho rero yagiye agaragara na amashusho nk'uko uri kugenda uyabona, na amashusho yagiye agaragaza ubwo Colonel cyangwa se Lieutenant uyu Colonel Wiringoma ubwo yaganiraga cyangwa se wabonaga ari kumwe n'abasirikari bo muri SADC, aho imvugo yagiye yibandwaho cyane ari don't joke with M23 cyangwa se quickly. Na magambo rero uyu Wiringoma yakoresheje ubwo abacanshuro batahaga, ngira ngo murabyibuka ubwo abacanshuro batahaga bari kugenda basakwa ahari ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo la Corniche, ubwo bahamagarwa na n'uyu Colonel Wiringoma yagendaga ababwira ngo quickly don't choke with M23. Aba basirikare rero nkuko ubyumva mu mashusho bakaba bagiye mu by'ukuri bagenda basubiramo ayo magambo mu by'ukuri yagendaga avugwa n'uyu Colonel Wiringoma. Mu by'ukuri akaba ari amagambo mu by'ukuri yagiye agarukaho cyane, yagendaga asubirwamo n'aba barwanyi bo muri SADC. Ubona ko bari bishimiye cyane, buri wese yifuza kuba yafata ifoto ari kumwe n'uyu Wiringoma
Goma, ubona ko mu by'ukuri ari ibintu mu by'ukuri byiza cyane, ubona ko izi ngabo mu by'ukuri nazo ziraje ishinga no kuba zishimiye uburyo ibi biganiro byagenze kugira ngo zemererwe gutaha. Nkuko rero bigaragara muri iri tangazo rya AFC M23, ni itangazo mu by'ukuri ryasinyweho n'impande zombi, aho ryasinyweho n'umuyobozi wa AFC M23 mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'umwafande muhagarariye cyangwa se umuyobozi wari uhagarariye izi ngabo za SADC. Akaba ari ibiganiro by'ibanze rero ku ngingo zitandukanye, aho hajya hasukamo ingingo zigiye zitandukanye nk'uko nazikwijejeho. Akaba kandi bigaragara ko izi ngabo mu by'ukuri igihe kigeze kugira ngo zisubire mu bihugu byazo. Njye rero bakugezagaho iyi update nari Mr Joe, reka tuze gusubira mu yindi sango y'amakuru yacu ari imbere. Nkwifuza gukomeza kuza kugira ibihe byiza, dusubire mu yindi sango y'amakuru yacu ari imbere.